U samom centru Beograda, neposredno uz zgradu Ateljeja 212, nalazi se jedna od najmlađih beogradskih ustanova kulture pod nazivom Dom Jevrema Grujića. Dom Jevrema Grujića sazidan je 1896. godine u stilu kasnog akademizma sa nekim neobaroknim i neorenesansnim detaljima. Predstavlja tipičnu gradsku vilu iz tog perioda, ali to je urbanistički i arhitektonski okvir. Ono što je mnogo zanimljivije, to je da je Dom Jevrema Grujića danas dom uspomena na jednu izuzetnu beogradsku porodicu političara, diplomata i humanista. Posetom Domu Jevrema Grujića svaki posetilac imaće priliku da se uveri u veoma istančan, kulturni, politički i svaki drugi život iz epohe kraja 19. i početka 20. veka. U kući se čuvaju izuzetna dela Paje Jovanovića, Uroša Predića, prva srpska venčanica sačuvana iz 1856. godine koju je na svadbi nosila Jelena Grujić, to je interesantan artefakt iz epohe, kako su se naše dame venčavale polovinom 19. veka, kakva je bila moda i ukus tog vremena. Čuju se, pored oružja i venčanice i slika, figure od fajansa, terakote, zbirka šolja od porcelana, vrlo interesantna zbirka dokumenata. Poseban duh vlada u Domu Jevrema Grujića. U kući se čuva i značajan broj dokumenata iz epohe kraja 19. veka pa nadalje, vrlo interesantna zbirka fotografija i mnogih drugih artefakata koji su dali posebno obeležje vremenu u kome je kuća sagrađena i duhu vremena u kome su obitavali članovi porodice Grujić. U svakom slučaju, Dom Jevrema Grujića predstavlja posebnu poslasticu za ljubitelje umetnosti i kulture, ali ovoga puta istorije srpskog društva 19. i 20. veka. Iz zbirki muzeja i legata Beograda. Otkrijte naše blago.